Hello guys, video thaning kalau let leta tunrum kan video tur hi keratin treatment ati dan le consultation te application te apo dan te abula tangin atop thlengin lo enula uluk deuh khan lo enula chuan nakina khan zo na tam tak kha omle theya uluk deuh lo en khan ise fianga ise thiamanga zo na tu pokha atam thei to don lo ni Ole tuna hey video alandan angin kan model samhian enta ula masabra chuan keratin treatment inti main consultation hi poimo ta tharuk chunga an hair history he zon don ni sam akalarem keratin te tm samte potem chun eng anga sam chiange ani a virgin hair te ni em chuan tuna kan model hi virgin hair ani lawa asam akalar ani color na sa khop ma he kar khat chel ani sam color hi chun amor lam te pohi aro em hi mo chuan tuna sam color hi level rukotanga level sari vel color khanita a chuan hei hi inre tur chu tuna an sam color azir khan keratin kan po sam kan po khan aininga kan po khan level khatin aron sanbil ta thina ni aron light ta thina ni chuan consultation a insian reng tur chu virgin hair ani khan in sampona aining temperature kha 230 degrees celsius ani anga chun repetition kha 15 to 20 in pot tur ani chuan sam color nasa te tunami kan model anga te kha chuan a degree celsius temperature kha 119 chau in ka pot ngam ani 210 na ka po khan sam kha akang chendona 230 ka po pon sam kha kang chendona chu wangin tunami kan model sam anga hi chuan 190 degree in temperature ha kan setanga chuan voisom atanga voisom panga repetition ha kan pon don ani le tuna lusuk nan hian tuna shampoo kan hmuang hian Squarescope deep cleansing shampoo kha kamang dona hemi shampoo in keratin ti ma khan lusuk nan khan mantur ani a deep cleansing shampoo mo clarifying shampoo te shampoo strong ve de hlek sufai thei tu tur khan kan mo wangin keratin ti ma kan support anga chon hei hi kan su zo to a hei asam popor chele meya shampoo chaw kan ti wang khan chon lu isuk reng reng khan insia tur chu virgin hair khan voithum lu suk tur ani a chuan color hair voi ni samche over khan voi khat lu suk tur ani chuan lu kan suk zo khan dryer ki blow dry khi nenanga an nozzle khi in phelang nozzle tel lovin in chem rawanga chon 100% in aro tur ani atira chon alu lei ka tiro wangin medium heat in ka set phota chumi zwa alu lei ro huna asam zong khi fully heat in atiro thei ani chon hi 100% in itiro wanga keratin application kha kan ti don ani ti hian kan chem ro zo to a ti samporon pheng thale meya sampo achia ani chon profile section kan thenanga radial section nen chuan section clip nen iti thlap anga chuan anung lama tangin ka start anga chuan alang chiang do bokanga malama tang pona start theya nung lama tang pona start theya ni chuan ki glove te kan bunanga telkom kan keng bokanga chuan section thenang in noi turaka alo pra acha jong hi inchi chan ve ni turani inchi khat acha idi khan in noi rol lo palang chuan inchi chan ve chain itinga hi arut lama dep khat dep ni dep thum amora hian voi thum chuan kutin kan zut charanga chuan sam khuin kan khui rol le vekang khi kan zut thadanga ya akai rol turani a chunga samahan a penetrate turani chuan ni khui zelang chuan section khat kan tilenga uluk deuh khan lo en la chuan khi acha jong po khi inchi chan ve ni a kan khui mama chuan keratin kan noi lenga ke hian chuan alaya amora nen khan chuan hi kan zut rol le vekanga
chunga kai rol vek turin kan thinga kan khui thina nga chuan kai rol don ni kan khui nga hian product hi kan la thlanga sam khuya tang hi kan da lenga de hian man dewin rol dewin kan khui tur ani ke keratin in noi lenga aru tang alu le sisi lowin tunala ya amora han dep angin chuan kan zut charanga rol dewin kan zutanga chuan sam khuin kan khui mam lenga khan arwalanga product hi atam lu tu lo nan akai nem lo nan kan khui tladeu thok anga amalampang asir lampang ka tikilo en leula ki inji khat aya pan angane ta a chuan keratin kan noinga tikhian chuan alaya amora chuan tiang kan zut leng kan noi rualang kan tumang chuan kan khui le thinanga kan khui khan arwal do na chuan kian en le ta wala inji chan ve kan la le a chuan keratin product kha kan noi lenga anga yang chia khan hetiang che hian ti chua vek turani vain I cha deu in noi lo tur cha deu in noi khan akai rol lo thina acha bera inji chan ve in itianga inji chan ve iti khan akai rolanga chuan vain isam pumpui kha kan noi rol vek turani tikhan vain sam rong kan noi zo vek ta keratin kha chuan tuna kan chia don ani minute somli tanga minute somruk kan chia photang chuan ti hian minute somli tanga minute somruk kha kan chia zo to a chuan medium heat in blow dry in kan blast dry ro vek anga chumi zwa kan blow dry ngil don ani flat brush in ka flat brush man khi iconic mi ani ta chuan khi khetiang ang vela cha in voi khata di amalam jong kha chu cha do ti ha chon angil theilawa flat brush khian in chili thum vel khan kan chem ro vek anga hi medium heat in saber ni lawin a flow a chem na jong chu asang berin danga mase asat zong ka chu medium in idanga tikhian I blow dry chuang vek anga ngil dawin amalamte anung lamte poi blow dry vek anga chuan I blow dry zo vek huna khan sampo nain ipot to don ani flat brushing kan blow dry zo to a tuna ironing in kan lo pot to don ni section kan then lenga chuan amalam khi ka ti masanga tlemte section ni khatvel kalau tilanganga vai tilan kha zo rai dona chuan khi pandewin inji chan ve ai panin kan ti anga pandewa iti khan angil thadu bika angil rei bika cha deu iti khan ironing khan ava man phalowa asat zong kha chuain ki abeng hi kan hupti ranga ki ironing temperature khi 190 ni ta lungdawin lo en ta la ki 119 ka seta ironing temperature khi chuan 210 230 ka mangam lawa asama chiat awangin asama color awangin a section dan khe en ta la khi pandawin ka dia chuan abeng ala hupta a chuan a root bul na ya khian vai khat vai ni vai tum vai li vai nga vai ruk vai sare vai riat vai kwa vai som khat som ni avai khan voi som pani vel kapotta a sam chepa ngai sam ro kan tia hian ate a repetition kha kami an kan repeat za ta kha voi som atanga voi som panga anita chon a root bul na ya khan voi som pani ipot photang chumi zwa ipo zwa khan alai laklo tanga a mor thleng khan voi som pani ipot le turani section dang khian en le ta la chuan aru da tanga in chili vel anga kapot char ta ne te hian voice som panga kan pot char ta a chum zo khimi kan po atanga in chili atanga alai lang lo tain amor thleng kha voice som panga kan pot lang khimi ang che hian asam pum pui kha iti chuang vek turani chuan sam section kha pandewin iti ang cha deu iti khan angil tha thelo nia ironing khan aman phalo thin ani chuwangin pandewin avain iti chuak vekanga repetition kan tiam jan chu kami kan po za ta kha ni ta
kha uluk do ni pot ipotanga ipo thatpo le uluk po le isam kha I keratin kha asil thadona anung thadona ni chon keratin chu kan pot zo ta a chuan kha kan keratin po zuwa kha alusuk nan khan sulfate free imang to thung dong ani keratin ti ma khan sulfate free lo sulfate deep cleansing shampoo clarifying shampoo strong ve de lek lusuk na khan kan manga chuan ma se treatment ti zuwa khan alusuk na khan sulfate free imanga chuan 100% in ichem ro vekang chuan hei kan suk zuwa alan dan ni ta ni shampoo le conditioner mo ma se mo keratin ti zuwa man tur chu sulfate free kha ani vek turani shampoo bo kha sulfate free ni turani a conditioner bo sulfate free mask bo kha sulfate free chon atam bera kar khata voi thum lu isu thayanga voi ni suk thai phei chon athale zol dona adai rei don ani chon hei hi a result hi long lasting hi shampoo tha le conditioner tha le mask tha ne na yen kol chon tharuk te po adai ve a chon luisu ka piang khan keratin product kha atla ve tel thin ani atam bera lusuk kha kar khada voi ni insuk thei chuan athale zual ani keratin kan ti ma sam color le keratin kan ti hnu khi sam color khi ainang talo ta ni khi aininga kan powang khan sam color kha aron light ta thin ni chanju aining kha sa a kan color kha ei ta a chuan khi sam khi level khatin aron light ta thina ti ma le ti nu kha aron ang talo thin ani chuan hei kan sam keratin result chu ni a moi inti karinga tha inti karinga tha inti chon khong in lo like ula lo share ula lo subscribe bok ula chuan next video a hei ai tha karon tile don ni zowa in bye bye ule